Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kaseng Hinyau Trap Integrated Territorial Organization West Jaintia Hills District. Daga jing smokia ya ginong rap mentaga sengi kan riu tarik unai weng arajar arpusau. Harengkat bad kinong yalam jongga Jowai Circle kila lej bania kendo ya ka additional DC jongga West Jaintia Hills ka HML kenta halor ka jing julor ki lengka na uslap kala air bot upria hagi santeli kishnong. Kani ke jinglej bania kenduk ya ke ADC kalongru bandawa na ke sorkar ban yarap ya kilanot ki bala syak ta ajur ha ke jinglen shop jong ki bor kamariang. Kinong yalam jong ke hitu kilapan pau bah ke jingi keren jong ke seng bat ke additional DC kala ong banakaliang jong ke office ru kin shim kia ya ke ni bat marsen yo ya ke kaipot na ke BDO kin sale ya ke badonkam. Shushu kilapan pauru bakat kum ke jing yakren ka sorkar ka deiban penpoi ya ke jing yarap ha ka baya dei bat ki jinglut kesan jong ginong rep hapo uni benai baru baka sorkar kan ajing yarap kat kum ke jing julor jong gi mar rep mariang nin ke santrik biyo piyo to ke jing dia ku cerkai tam wajia ji rep yang i hapo ka district yang i kebun ki pentor ki keba ki badap ke jing penjulor yang muslap pria yang nin ke santrik Kenali yang i ketua serkal kamjo baka distrik di wan ini sekemadam kanta daya penap i kijing do nong yang jubarat kayo to ba ko yang ini da karpar i ya ka madam kanta to pet koy ikini kijing ya to lagi nong rap neli yang i ke karpar i ka open smart ko open nyok ikini kijing do nong yang gini jubarat Oblek smart ko but Henry niliang ka daong ka hat simport kasone kasarski kat kam ha follow kat kam kanom siang di government tua hat peti kat kam jing julor yang ti yo tip tu estimate ni kata jing do nang yang ti nete liang nete daw temut liang i dekat pa jorika wo speed up ke ka gani kamata wo knang wo gini ginong rap yang yo blek ku do nang knang yo man ke jing yo nong iki dewa suka liang i yang ni jing do na yang ki naga ni ka jing wan nuslak uprea yuki tekinten ngasnyawa ni liang i de banjur biang sesin wa pesmat ka government ni ka EDC berpat biang ka sesin wa de smart ka kenang wa gini ginong rap yang i ya blek kuman tu do na ni liang ka SIPO West Jaintia Hill District rekat ka jing emlang ka Jowai Circle dapsia ka ADC yang tok wa kajing pujulor yang kita tanya kata kemeriang din gesi debo ni sincak tak lagi pegi so lani sampai di kisnong kiwada yo itu yo hagi social media go per ini liang ke SIPO wa SIPO West Jaintia kalang wa Jowai Circle demi ini sekmat wa korpat ya go tok pai di bor halor wa pendep di ya kamram katkam ke pon lani katkam ke tega jingyok dong segini kilenot yo sak penjulor ke hai do ini ketin banjuri katkam ke jingi sem ini wa ke EDC da tok wa penpoji ya gini ki bahak lani ki tenta yang ki jing sak penjulor yang kita ki nongsong senong kita ke tau da ong hilek EDC madam kenta dia thok ke i wa ong ko wa im ye ule hipor wa khak wa tok dang boy chim ya kita ki jing penjulor tegi hektar ko per hektar wa julor te ko ba khung kam ju lek te kum chip tep berkat wa ki yung ki sem lek jo ko